Domi, mabali namin. Mapaanakon, Dom. No kasta, sika antimang pakan ken rambutan. Wanan mapanak mo't lang ije kadananang. Napaot mo ti bakasyon da. Makasublid ako makanon bigla nga imingat dagiti checkpoint gapoy ti panagaduman ng dagiti kaso ti COVID. Mas daawa ka talaga. Kaduan kanugayam ka dagiti nakaptan iti virus ket dagiti saan anabakunaan. Miso ka na ita. Ay, nagadumot nga ti pananawa at tao. Siguro, no may patong palitin tiro apagilyan ti kasi tinay paulog di Metro Manila, no vaccine, no ride, agpabakuna amin na tao. Kan addan jay no vaccine no entry kadagiti dadakkel nga establishment iti syudad. Un nga ron, ngam kuno na iti daduma, violation kano na ita, iti karbangan ti tao. Wan, mabali na po no dayta. Tirason nga rod kat tapno makarasan dagiti maakaran. Protection para mutlang iti kaaduan. Kan kasmay sa nga umili. Agtungpal ka kadagiti pamilin ayulog ti gobyerno. Gusto ka. Amok man. Tada dagiti mangbatbati ko si ti gobyerno. Saan da mamati ti gobyerno? Ngam agos usar damat ka dagiti pasilidad ti gobyerno. Nasaumon. Kan inawat damot lang ti ayuda manipot ti gobyerno. Anyangay ka no day ka? Nagduduma nga ron ti pamati ti tao. Narigat na maawatan. Nakapanawan ni Rosa. Ado mo ti masao ti asawak, talaga ti mapaspasama kiti aglawlaw. May na. Kaano nga taaya mapukaw na ta virus. Pudno tinasaw ti may nga epidemiologist. Ada ito yung Omicron ti maudi a variant. Katagpukaw na mamimpin sa anti-COVID, iti dahi tatawan 2022. Ay, sa pala ko mga rod at akasta. Inot kalumot lang ang sublinto. Iti normal ti amin. Ay, sa pala ko matakasta pa isa. Ay, ang dahitoy. Kaanon tumatama po ka. Dahitoy kinatuglap ko. Why? Saan ako nga palan, kabsat ko a Prinsesa Rosita? Tada yun na pimpintasak ngam sika? Saan ka mat nga apalan? Agdamdamag aklang iti bagik, no apa nagdakkel ti nagidjatan ta iti langa. Saan ko man nga mo kada ari gustingok-ngok nga amata? Kanti inata ani Reyna sufingok-ngok. Tanaglaad ka, idinto tanapintasa. Ngam saan kumamat aday ti pangpangas mula unay, kabsat ko a Prinsesa Charmina. Napintas ka nga agpayso? Ngam napalalo mo't ti kinauyaw mo. Natural may ibagak tiya niya manakayat ko nga ibaga iti uray asino. Nangruna na da pa kauyawan na. Ibagbagak lang ti pudno. Naimbagkit di Tawan da ama kan ina nga ari ken Reyna diti pagarian ti Gostisov. Tanagbakasyon da iti maisa kadagiti nalatak kapagarian iti lumaod.
Iso nga ro dagon dawayak ti aglang ay tawan da ang mga nawa kanyak. Ay, saan ko nga mo no apay akas to'y tigasat na do? Kung ti may sa kadagiti kabaketan adama dito'y palasyo, sabali ka no tinaginawan ni Ina Rina sufingok-ngok nga inata. Ngam, saan na basol no apay akas to'y tilangak? Alakit din. Alaman tay trapon tapo nasam ti sapatos ko. Tamapanak agpag na pagna di ta hardin ti palasyo. Anya? Siyak ti mang punas kadagiti sapatos mo? Wan, kasta ti may bagay la unay at trabaho. Uray anya ti bagbagam. Saan kong aramidan ti bagbagam? Kayat mo? Tay pulong ka iti amata nga ari? Kayat naksamat ngam iti sika. Dayta ti dakkelabidot mo. Awan idadado mati amata nga ari kadata? Kasta ti kunam, ngam amok asyak ti kayat ti ari nga amata. Ngam, ni Ina Rina sufingok. Napudot ti dara na kanyak. Gapo ngamin iti madi nga ugalim. Awan ti madi nga ugalik. Daytoy ti kinataok. Kat awan makapagbalbaliw kanyak. Si kakadi ti agnagan iti Domingo hardinero? Wen, madaydayaw, prinsesa. Kasta kadi? Nataar ka. Ngam agat lingat ka. Saan ka kadi agdigdigos? Ha? Agdigdigos akmat na padaga, prinsesa. Agam, siyempre, kanayon nak ngaglingat, iti panang tartaripatok karay iti masetas, iti hardin ti palasyo gustingok. Oray nga pa iti bagbagam, hardinero. Ang dud kakit di nga oray kasanot pa nagdigos mo ako nam. Labing itag na pataga, prinsesa. Sa bagay, oray nga ta ibusam ti mano apira so asabo na pagdigos, saan to ang maikat ti ang dud mo? Nauyaw na ita, prinsesa, akabsat ni Prinsesa Rosita. Nakasingsingpat ni Prinsesa Rosita. No pa'y nagdakkel ti nagdumaan na ngagkabsat iti langa. Naimbag nga daw mo. Duming hardinero. Kastamot ka na kayo, napataga, prinsesa. Di ka di kabsat ko, prinsesa. Tinaga po dito ayan mo. Uwain. Ay! Ah. Rosa. Ay, lading hitak, Duming. Kabutan ko talaga tito ka. Awan anyaman na. Napataga, prinsesa. Iliso ka. Ay, pasensya ka, Duming. Awan anyaman na. Sapay ko matawan nakakita ka data. Ipulong da iti madaydayaw. Awan rumbang apagdanagam, Duming. Awan matrumbang apagong tandakan nakigtutak mo't ngamin. Nasaya at laing no kasta. Ang mga nikatindak kas hardinero iti palasyo. Kakaasimot ni nanang ko ang masakit. Nawanton pangalaki iti may gatang iti agas na. Masakit gayam ni nanang mo? Uwen, napataga, prinsesa. Saan kang hagdanag? Tulungan ka. Ikan ka iti gatang mo iti agas na. Anya? Kuha, napataga, Saan mo prinsesa. kuman napagkat ka dan titulong nga ipaay ko kan ka? No di mo kaya tagumura at. Sige Agyaman ako na Nagimbag kayo. Nagduma kayo iti ugali iti kabsat mo. Talaga nagduma kami, Duming. Ngam, naisang-sangayan ti kinapintas na kat nalaad akmat. Mabalin analaad kayo ako nayo iti langa. Ngam nabalito kan mo ti panagpuspuso yo. Nakitak tinasingada pa nagsarsarita yu iti hardinero. Kabsat ko a Prinsesa Rosita. Ha?
Nakitak pa iti arakop mo kan ko na. Nakigtutak namin iti tukat. Anya nga tati aramidan ti ari nga amata. No makadanon kan ko na tinapasamak. Awan dakas kay naramid mi iti hardinero. Awan nga agpaiso. Sabagay. Sabagay, agbagay kayo. Anya? Nalaad ka. Idin to tamay sala nga hardinero. Kabsat ko a prinsesa Charmi. Saan ka nga agdanag? Saan nga gipulong kan amata nga ari gustingok? Kaasi ka mat, kakaiso na nga daagduyos kan ka. Ninang kong engkantada. Amok, amariribukan ka manan, anak ko iti bunyag. Kuha ninang. Agayatak iti maysa kadagiti prinsesa nga anak ni Ari Gustingok. Ngam amok asa anak ang maikarikan kuha na. Maikari ka, Dumeng. Anya? Kat no may saakla ang ahardinero. Saan mo kuma nga ibabati kinataom? Naandaan ka iti nasinaw apa nagpuspusaw. Anya? Dayta, ti kang runaan nga armas mau. Kaya't nakngatat ti Ari nga agbalin nga asawa ni Prinsesa Rosita. Awan makitak arasaon tapno di nakakayat. Ninang kong engkantada. No adda panggap mo nga agrayo ken Prinsesa Rosita, ituloy mau. Ninang, Naimbaglaangan, ta saan ani Prinsesa Charme tinagustuam. Tano siya ti masurawt, saan ko akayat, tano kasanot kinapintas ti langana, isumat ti kinadakis ti ugali na. Napalangguad ka po iti kinapintas na. wan nga ron. Dahita ti dakkel na nagdumanda ka ni Prinsesa Rosita. Pudnot ako namdumeng. Kat nagasat ka unay no magunod mo ti ayat na. Ha? Nagpukaw ni Ninang kong engkantada. Kat maka-inspire dagiti imbaga na kanya. Kanya ka diti ka sa pula, mama. Mabisina ka, soldado. Awalat mabalin na pamudpad ti ka. Agkid daw tayo di palasyo, Ingam nauyaw ni Ari Gustingaw ngaray. Awan ita. Nakabakasyon da ka ni Reyna. Ay, kasta ka day. Mabit lang, tinawatan ka. Anya ka diti ka sa pulan day taadong marit alakay, soldado? Nagkuna ang makisarita ka kadagiti kaskan kwa na? Babisin ka no, dapat taga-prinsesa. Kasta? Kat? Anya kumaita? Idawatak ko iti kusinero iti kanan na. Takaasimot, napatagari na. Kalukwan! Saan mo nga ikan? Ay, maasi ka kumay, tikas ka na ka nakakaase, napatay ka prinsesa. Anya kumaarason na masyanak kan ka? Kirumbang kan ka? May balang ijay karayan tapakairanudan dagiti buaya. Nagalas ti ugalim, napintas ka nga agpaisaw, ngamrinukir ti ugalim. Awan karbang mga agsaw kanya kiti kasta. Patiliw ka kadagiti soldado kat mapanda ka itapwak ijay karayan. Hagpabawi ka, iti kastoy a kinaranggas, kan kinasabrak mo, Prinsesa Charme.
Maysa ka napintas sa prinsesa? Kat sa anak to nga agbabawi iti ipaaramid ko apan ang itapukan kay jay karayan. Aglablabas kan talaga. Ti prinsesa. Nagbalin adak ka na to kak. Kasta tinumbangking kuwada. Kaya nagnanayaw iti kasta akasasana. Haging ka iti saan makaaramid iti nasayaan para iti padana tao. Kasano da ito yan? Awan pa imat nga rod na ama kan inak hardinero duming. Anya nga min tinapasamak. Sigon iti soldado, adala kay nga tidog ti puraw abarbas na. Kan adda sa rukod na ti linalais ti kapsat ko. Anya, Nagsasawan na. Kan imbaga na ka no, apatiliw na kadag iti soldado. Tama panday tapo kiti karayan nga ayan dagiti dadakkel a buhaya. apay nga min. Anyat basol tilakay. Agkidkid daw ka no iti makan tamabisin. Ita, panggap ti soldado nga idawatan iti makan iti kusinero. Nakita ida ti kapsat ko. Day tagat tirigat na ita. Mano kumalangan ti makan tilakay. Day tangarot kat. Nasyakla ko mati nakakita. Siya kon mismo tinapan na ngala iti makan nga intad ko kankuana. Nagimbag ka talaga, Prinsesa Rosita. Kat gapoy ti dayta. Adda anakayawam to'y pusok. Kat agayatak launay ken ka. Kasano day to yan? Awan pa'y matngarod da ama kan ina, kardinero duming. Anya nga min tinapasamak. Sigon iti soldado. Adala kay nga atidog ti puraw abarbas na. Kan ada sa rukod na alinala isti kapsat ko. Anya, Nagsasawan na. Kan imbaga na kano apatiliw na kadagiti soldado. Tama panday tapok iti karayan nga ayan dagiti dadakkel a buhaya. apay nga min. Anyat basol tilakay. Agkit-kit daw kano iti makan tamabisin. Ita, panggap ti soldado nga idawatan iti makan iti kusinero. Ngam nakita ida ti kapsat ko. Day tagat tirigat na ita. Mano kumalangan ti makan tilakay. Day tangarod. Nasyakla ko mati nakakita. Siya kon mismo tinapan na ngala iti makan nga intad ko kankwana. Nagimbag ka talaga, Prinsesa Rosita. Ket gapoy ti dayta. Adda anakayawam ti pusok. Ket agayatak launay ken ka. Hardinero duming. Uy, napatuga prinsesa. Ore amok asa anak amay kari. Ang mga maputulan nakpay ti ari, numaamuan na nga gayatak ken ka. Saan ka ngagdanag? Dinto maaramid ti amak nga ari dayta. Naturay ti amam nga ari. Ngam di ron ba nga iturayan na ti pakaseknan ti pusot? Kaya't masawin. Adda ka imong dingak di tapusom? Idi pa'y laang. Adamatan nalimod ariknakkan ka, duming. Agyaman ak lukasta. Maragsakan ak unay. Sapay la kumaa, tagnanayon ti kinapudnom. Ikarik. Tung palbiag day ti apanagayat. Sa Rosita. Nagdakala na tukak na ita. Prinsesa Rosita, akabsat ko. Tatay toy. Nagsaw ti tukaka. Iso ka no ti kabsat mo. Nukasta. Pudno nagbalin ka tukaka. Juan,
Dinusanak ti tatlag alakay alinala isko ken inuyonga. Iso daytan ti bagbagakan ka. Saan mo ko maapagtangsit tinangamon no kasasaad mo? Anya nga ron ti ko natilakay. Kasano ka makasubli iti sigod alangam, Prinsesa Charme? May saak atukak. Uno agtali na edak kiti daytoy alangag. Aging iti sa anak nga agbalbaliw. Kan makaaramid iti nasaya at iti tao. Sus, kasano dayta? No saan mo maramit timbagana? Di pa'y kat agnanayon kan ato ka kapsat ko. Wana? Anyan to ti bagak kadamang kanina nga ari ken Reyna. No saan da ka na masangputan iti pudno alangam. Saan ko nga mo? Ala, umay ka. Sige, mapan ka nga rin taunag. Anya nga rin titaraon mo. No anya titaraon ti may sa atukak. Isu titaraon ko. Anya, kat no insekto ti taraon ti tukak. Diyos ko, kasta titaraon mo? Awan mabalin. Kabsat ko Prinsesa Rosita. Masapul ka nagdayta atap no agbiaga. Anyan? Sa anak asumrak iti palasyo. Agtali na edak dito'y hardin ti palasyo. Barang makaramid ak iti nasaya at iti padak a tao. Iti tao. Kat agsubliak madlang iti langak. Katikarik. Agbalbaliwak ton. Sa anak ton nga agpalangguan. Sapay lang ko mga rutakas na. Kuma, makaaramid ka ni tinasaya at para iti tao. Tapag sublinti kinataom. Sakbay a sumangpat dagiti nagan na kadata nga ari ken Reyna. Anya ko matibanag amaramida. Dagiti tukak. Agkaanda ka dagiti naranggas nga insekto nga agdadali ti mula dagiti mannalon. Nangruna ka dagiti kapagayan. Napateng ka Prinsesa Charme. Kasta, masapol nga rod ang mapanak iti kataltalunan. Kapilitan no kayat mo agsubli kay ti sigod alanga mo no kasasaad mo. Napadaga Prinsesa. Basta ti amok nga agam ti tukak iti tao. Malaksid at araw na iti dadduma. Iso nga... Ay, kunak nagpaypay sa itayan. Hanggang... Napintas tinaitagtagainap ka. Ang niya nga ta, namang suratak itikas jay. Domi, mabali namin. Nagadugayam ti kabaranggayan na saan pa inabakunaan, Dom. Adumot talaga. At dadaamin igisango ti barangay hall. Urayan na kayo. Anya? Wan, di mat ada nag-check-checkpoint iti sumrakan dito barangay. Uy, mapasardeng amin nalugan. Kat damagan da no, da vaccination card dagiti nakalugan. Wan, kat dayjay. Ado ti saan anapalubusan arumar dito barangay. Gaputawan maipakita da a vaccination card. Dayta-itan ti epekto ti kinatangken ti ulo dagiti tao. Nagbalinsamot ta nalintag dayta, Dom. Awan pa tinaipaulog alintag dita. Hanggang order nga ro din. May patungpal, gapo iti kaadumanen ti agpas positive. Ala, makapadanag matikas to yan, Dom. Un nga ro. Kat datatang, na-lockdown da ni Isabela. Kapilitan yan, Saan da basta makabiyahe itan? Imbagla ko man no saan da pa ya, senyor. Dahil na nga ron. Sana mapalubusan arumuar na iti senyor. Kaawatan na ma-extend ka nga OIC, Dom. Una, sapay umad ano ti problema. Practice mo daytan,
Talaga asikan ti chairman. Narigat. Agbabawi aksa. Anya? Itapay lang kat masurulang on. Dandani sa anak ang makaanos ka iti mapaspasamak. Aklo namon. Kabailan day ta. Kabailan ni tatang? Di mo kit din kabailan? Sa anak mo takas ka ni tatang. Apay, saan ka makarit kadagiti pakpakita dagiti oposisyon? Sino? Nakagawad padok kan ex-kagawad guruan. Wan, napingat dagi jaya makalaban mo to. Itulok mo, nga isudan to ti mangituray ti barangay. Di bayan tayo tapadasan damay. Kaya't mo nga ron sakit tinakam ni tatang. Rosa. Pagpigyam ka din. Uray itila kid daw na asikat ti sumukat. San abalin ton sumarunok? Uray asinon to ditan. Ang mga no kayat tupay ni tatang tagsubliman na chairman. Makaam mo ditan. Basta pagustom itadom. Kid daw ko day taken ka. Aliyawat tayo. Kasalamat kan jak maiwak si iti panunot ko di kinuna ni Rose. Kidaw na kano ti panang pagustok ka ni tatang. Ay, sa bagay, nalagaan narigat mo ti panagbarangay chairman. Oray anya kita mo kita ka mo no trabaho. Nas ka na maadala na imbak. Kat dahi ta tiraramida kita. Bale agad adala ko nga agbali ng barangay chairman. Ay, tinarikat nga adalan ita. Kat o kasano, ti sana basta makaturog. No, payajak lapta maiwak sila ito sakit ko. Kasla sakit da ito yun kag. Ay, pagusto kita. Agaminton pikat. Ikarigatak asana pagustuan ti kasterik na. Gumatangak daw iti pagpariing. Na itay sa anak ngagtuglab. Ay, at the food supplement apang pariing kaid. Ay, Good morning, kagawad. Nay, si kamo tambod. Sos, naggapwam, nakastatilangam. Ako, kinamatnak ti pagaut. Ya, Uy, ni, anya tapayod mo? ni kagawad, mate. Agat baboy aklaang, mate. Baboy. Ay, agat pitak ka. Naggapgapwamon. Apay akastatilangam. Kwa, kinaidak jay agpaspasikal at akong may dirabe. Imbagala, asa konti ng gaida, saan ani bakat kau? Ya, At least, nakanakang. Do si ti buryas na sika. Atonton ti ilakok a buryas. anyan na ito atao. Kagawad, apay ngay? Anya ti apay. Agudo nga kumain nak gumatang iti pagpakan me kadagiti baboy me. Ingam, sandak gidin apalubusan jay checkpoint. Aya, apay ka no? Sa pulong dati card ko kanaw. Imbagak, ano card? Ay sos, nabayagin na kinitkit tipis jay card ko iti naggraduarak iti elementary. Kwa,
Sana card mo ang nag-eskwela, tisap-sapulin da, ambot. Anya nga raw. Tay Jane laang matiyam mo ka card. Ang mga no vaccination card, ti bagbagada. Humok pa yan. Ambot. Iso nga imayak dito yung barangay hall. Tato maawatak iti surat mo. Anya? Suratan man jay kundi checkpoint ijay. Akaduan dagi jay pada makagawad. Matay dagi jay baboy men no sanda amangan delikado. Kwa. Di launay kan anak na. Ay. Basol mo. Numatay jay takong agraman dagi jay buryas na. Babayadak lakit day. Anya? Alan ikan na kiti certificate kon nga awan kumit ka. Tapno palabusan dak ijay checkpoint kagawad. Saan na mapalubusan ang sumra kiti ili, dagiti saan na bakunaan kakabsat. Order da ita, saan na mabalinalabsingan tayo. Sige, magsirawar kayo, kadagiti kardyo, tapno saan na maimber na ti biyahe. Aqua. Sir. Mabita nga. Tala, ibusok pa ito kuraba kasing kamas. Tala, mabasin to yung buksit tao. Tayo vaccination card mo, Barok, ayan na. Hey, Wanjep. Ay, Wayne. Nabakunaan ng jay baka may. Ay. Jay baka ko na kuma. Tasaan mo't akaraman ni bakat ka. E di impatawid ni amang ko kanyak na jay. Masikugan, sir, masikugan. Ay, anyo sasawaman, Barok? Jay takong misir. Ay, sos, si ti anak na. No kayat mo? Ikang kantoy tilitsunin nyo dito yung checkpoint. Atot babay ko, sir. Kaya sa wawansiga ka. Sakit na ita. Kakabsat, amamoyo ka di dito yung atao? Ay, sos, sandak nga amam mo da kita. Ngam, amam mo kita, sir. Anyat nagan mo, Barok? Sak ni Ambrosio di Makurangan alias Ambot Mangroot. At dapay alias mo. Ayaw na, sir. Ayan nga ron ti pamanak na kanabakunaan kan, Barok. Ay, nga, nalmasak din na minsan nga daw. Nayanod, apo, ay, sir, ay. Anya? Inyano jay karayan, sir. Yan, kasi matagi jay baboy ko. Amabisinano sa andak apalubusan nga mangala ka dagiti karanda. Kat mangasiyo ko makat. Sarmat, sige na. Anyan ti kastoy. Agsasao ka diti pud no? Ay, kuwawa mo, sir. 100%. Ore man no, alon unon ti rengat ti daga. To'y nagluganan mi ajay. Ay, sana, di ka mangiram-raman, amo. Di ka mangiram-raman. Nagramraman na kami man tayo. Ala. Sige, hinkayon. Kinablaban kami. Sasawa mong tao. Lay, hinkayon. Ay, sir, thank you, sir. Thank you, sir. Yaho! Agbiyan kayo, sir! Sapay kumata, mailisi kayo itigubay! Ay na siya kung ti agdaw-dawat iti dispensa rapo ay say. Amok akasla kalamuyot tinaraman amamon ti panagpuspuso yaw iso nga imayak. Apay, sunay. Anyat idaw-dawata mi ti dispensar. Ay nahamang ano makadanon kada kayo ti sayang guseng may papaniti aramid nila kay ko ije checkpoint. Manayn, nagaramid man na ti kalukwan nila kay Mau. Maudi ka nun dayjay. 5 kaban nga min a feeds tinagatang nan. Anya? Gapo ka dagajay tarakan bimat. No apay apasaray bulam-bulanan ni ambot. Bagbagam niya asawa mo, sunay. Ado na pa magbaga. Ngam talaga alam na dagajay abaaboy na. Apay, anya man na nakalukwan ti taktikana di checkpoint. Jak mapagsusurot niya istoryana. Dagajay ito nakaluganan na ti pagdamagan niyo. Anyan? Pang-asim kagawad. I say.
Saan mo kuman nga ungungtan nila kay ko? Tama nga no ilayon nanti mabagtit. Anya, Ina, mapagbagtit sa nila kay ko. Iso makaamukay la ko man namang paspasin siya. Sige, Chairman. I say, thank you. Bye-bye. I love you. Wala yun. Wala di mapaspasama ka. Nay, Dom. Ang mga si kamot tinti agbalin pangurangan. Ganda na yun, Rosa. Ay, saan Pangasim, Dom. Nagrigat na talaga. Pasensya dinalpa sa pasensya ti kasapulan. Kurang na labumtak ti ulok no labsan ti agsarita. Ay, saan Di mo itulok asika ti maburiburan kadagiti manglukloko. Manjak la ko man. No apay di mo't la makasangputin na tata. Aging kay ti saan alo mo kay ti sitwasyon. Agyan da pay la iji Isabela. Saan mat apalubusan ida ni Ikit? Ano slata? Wan, agan anos kalata, Dom. Uray, tadan tuma nga ta reward mo. Reward aya. Tagtagainat la na ita. Anya da ito'y imprint ni Duming dito'y? This is to certify that Mr. Ambrosio de Macurangan Kasino da ito'y Ambrosio de Macurangan? Natilulog ang bita. Ay, Dom. Asino da ito'y Ambrosio de Macurangan? Nyambot nga asawa ni Sunay. Ala! Apay. Si Kamot. Di mo gayam ammo tipod no nga apelyedo ni Ambot. Di makurangan na ya. Saan mo't Si Kaa talaga. Makulada, di apelyedo na. Ambrosio Makulada. Saan kat adi makurangan? Mrs. Sunayda Makulada nga rodmat ni bakit na? Anya? Windom. Isus, nalpasan dakan. Naglukon. Naitatimbaga ng apelyido na. Awanan Nalpasan na kan naglulukwan. Nagluko na jayay. Makitak to lang Ang mga nungtam. Sana mabalin na paglulukwan na lamin na taon. Bayamon, Dom. Sana mabalin. Nakapamin anon anang luko kanyak. Iktak iti pagpampanunutan nan. Ang mga no si kanto ti di makaidnan ng agpampanunot no nyaman ti aramidam. Agpanunot ka iti mamin pulo. Sakbay nga ipakat mo da ita pampanunutam. Namimpulo kat may san anag panunot akrosa. Iso sorry lang. Anyat nagan mo, Manong. Asak ni ambot your service. Sigangay. Siyak mat ni ambit. Nya, lok-lokon na ka Ne, apay kumaalukon ka. Sika, agtutulad ka. Ambit, tinagan ko. Sika, agtutulad ka. Ambit, tinagan ko. No lalaki ako kuna ni inang ko. Ambot. Kay, papanam, apay nga da tampong mo. Pagtari. Naglibasak ijay balay mi. Makita raya ko. Sino ti kataray mo? Nagbiro ka pa'y Ang mga no. Mayat ka. Anya? Napintasak. Kita ama. Nagpudaw ti lupaw. Tamon.
Apo. Oh, inlo ka, ismo mat dahi talawlaw asorpant maun. Ada ka di korkorang mo? Ay, basit-usit. Ako dong kamat. Wine. Nga, ang pampanutag. No kasano manon losotak jay checkpoint. Ay, abakan ka Adda card ko. Nan, kita akman. Daytoy awan mat dayta. Di, anya nga awan. Nakompleto anabakunaan. Awan mat. Kahit, ayan ti card mo. Daytoy. Bagi mo. Agpaisaw. Hintad mo kanyak. Ay, matoy nga rodan. Ops. Iti may sa kondisyon. Sige. Anya dayta, ibagam Kispay Anya? Day talaga ayam. Anya tikisak Ay, siyempre. Opo. Lips to lips Tapno mariknak. Anyan. Itay-itay ng dagiti bibig na. Sura na. Anyan. Apo. Naglamutan ang bibig ko. Champion. Thank you. Napadasak mo't laangan ti nakilips to lip. Sige. Kukuha mo daytoy card ko. Apo. Pangurang day jay. Kaslasan matay. Saksa matan ti po may paiso pangurangan when no maluwang. Ngam, at least naagkak iso na. Ay. Iyaliw kong da ito'y akan. Ay, malosotak itan da ito'y akon di checkpoint. Ne. Daitan ti paglugar ka, Jake. Para, Jake! Papa naman baut. Si kamot gayan ti nakaambay ko, kagawad duming. Kunak kay, sa anak-anak kita adagaws. Agudong ka. Wain kagawad. Naibusan, tayo 5 ka ba na feeds mo? Wain. Inak man na naggatang iti kanan dagi baboy may. Kastaya. Kasanungay ket adda ag checkpoint. Saan ka pa'y nagpabakuna? Adamot card ko. Anya? Kasano nga adda vaccination card mo kat day tati issue ken ka. Lamin ano na daras. Kita man ti bagbaga ma card mo. Dayto yung man na dayta. Tak lang ha. Pinapod mo na kagawad. Impadawat lang ang kanyak ni Ambit dayta. Anya? Vaccination card? Impanawat dakin ka? Buwan kagawad. Tagtagaray mo tan Kasyam na ganyan ibabay ka. Di na manganan mo ka. Agora ka. Ni Ambit, tinang ipadawat kan kay tinayta. Awang na. Sino katak iti lips to lips. Anya, lips to lips. Kinid daw na nga agkak iti lips to lips. So kak daytoy intad na vaccination card na. Sos, nalpas ka ng bot. Kat no positivity COVID day jay. Anya? Rimwar ti resulta di swab test na. Itay lang. Saan? Kagawad? Nagmasa na. Lips to lips kung todo COVID plus vaccination card. Naita, Ay.
Natagtagainap ko lagat nga rodan niya ambot. Takti ka mulloong. Anya nga eh. Natakti ka ana eh. Ay, anya mo tayo. Tagtagainap lagaya. Doming mabalin amin. Anya, may sapay around domeng. Sagay sa tapay botilya. Gusto dahil kanya akong tatang. Chairman. Total, datayo matain. Nag-aawi din dagi tayo pinainom nyo. Kayat ko pa'y. Sagay sa tapay. Pagin inistoryan tamata. Ang mga nusigsag tunti pandagnayo. Nung nayunan nyo pwede ininom nyo, tatang. Saan ka man na nalalaingim siya ka? Banday! Dua man pa botilya. Tatang. Sagay sa tapay. Kapag isunto maturo ka nung makasang betag. Anyan to'y katubanga. Malabsan dan sama na kunakon. Apagas lamang rukrukod tayo kikitam kanya ka. Kuha tatang. At nagayam at umaer kayo. No kasta akasla nakirog nga udang tiro pa yo. Talaga mate. Gagadi mo doming. Mangbulaw ka manan ako na ka. Saan tatang? Panay, tayo order ni chairman. Yag mo dito yan. Agatara ka mat, Domeng. Dito'y kansalas nga gida. Darling, pinagustuak lang ni tatang. Alawan, maawatan ka. Mabarta kak no makalang abak iti agat-arak. Iso sa anak ang makikaidakan ka. Di ka matanagan. Mangirwarak iti ulas ken pungan mo. Anyan ni Rosa. Nakasimsimaklat basit. Mabartek ka no kaida. Gilad ko man langan dito yung sofa. Ay, so sapo sa guyip-yipan ako. Iturog ko dito yan. Masurunak kan tatang yaon. Isa makaamukan kan kwa na dumay. Nanang panakikadwala day jay. Amoy mate. Agsiwara kita dagiti politiko. Saan arason day ta? Diure mano man na politiko ti umaag kampanya. No di nakayat ti sumimsim iti jaya da nga arak. Saan damot nga ta apilitin na tumagay kat no di nakayat? Ala, bayan nyo. Ara sa asak to ni tatang inton sumaruno. Namnamaag day ta dumeng ha? Sika ti pan nakakanawan ni tatang mau kas barangay chairman. Iso asaan mo kumaamot na baybayan ay pasubaw. Wen nanang. Kinapudno na. Kanayon nakabilinan ni Rosa. Asaan ko apampanawan ni tatang nukas di akan tsawanan dagiti malabsan mi iti store. Iso amasan-san butan nga agat ara ka nga gawin. Imbag ta di nakaapapaan ni Rosa. Pasaray kasta nga ron. Iso nga iturog kulatan no ko ha. Saan kayo ang madanagan ito'y nagbugsutan, chairman? Agsasarunon to ti project nga umay dito'y no siya konti mayor. Nagsayaten, mayor. Di nakpay unay awagan iti mayor.
Mga no, makusal. Ay, no isot ko na mayor tubig. Ay, kastaman ti kayat ko, Chairman. Namnamaag asyurwen ti partido may. Di kay madanagan. Ipanamnama mi dayta. Sigurado na itan Chairman. Ay, uwag ka di. Mambuda kayo umutin dagiti kaadwan na head of the family dito. Mapangnamnaman na kijayin. Kastaman ti kayat ko. Sapay la kuma, taagdildila ka akas na anghel. 100% ono, Mayor. Ay. Ala, tapno pabuenas, Ni. Kaskalag palaga pag-apakat niya. Ay mo na. Basta, kita no addatano jo amay baon mo dita. Mayor, nabukal mo ta sa nga ribo da inruar mo itipitakam. Ay, wan, Chairman. Agpagatang kaman kay deti sa nga kahon ama inom agraman pulungtan. Sana all. Ay, sus. Dagay sisyon man day tuyin. Ala, kasunod ay tandong. Mapukpukaw san ti respeto dagiti barangay tanot ken ni tatang. Gapoy ti masansan apan nakabartek na. Tunggal umay di kandidato nga agnagan iti gampor. Dahil tangaro ti bagbaga, ang kaslaawan mangmangag na. Pay amon Pangaasim tadi mo pampanawan. Bantaya kasta. Namnamam ka di amayat a pabantayan. Saan ka nga pakita Nusurutam iti pakiinuman na. Tidakes na, pasig a politiko ti makasangsango na. Amumatay, dandalin ti panagkakampanya, Rosa. Uray pay. Saan arason day ta? Tapno sansanan matan ni tatang ti aginom iti arak. No ibagam kumamat ti kasta kan tatang, barang si katidenggan na. Halawan, kasaritak tumay. At damot ka di kalintigan ni tatang, iti day ta apan nakisangsango na kadagiti manginom. Pasat ti pan nakigayim day ta. Pan nakikadwa ako nada. Wan, tamok mata saan na abas taramidan ti ammo na amati? Wala, sapay ko mga rod ti makapanunot ni tatang. Amangan nung pakairubrubuan ng tukit di, ti pan nakairay-rayo na nga ginom itinasanger. Gundanang, bayan niyo, tasak ti mang kontak ni tatang. Wen. Bye. Ay sos, masurunan ni nanang. Amok no apay adi na makontak ti cellphone ni tatang. Ugali na maidepen ti cellphone na, no makisangon kadagiti agiinom. Apay ngay. Rabiin. Ngam di pa'y lakanong simmang pa. Ay, ang mga iso da ito yan. Nay, isungag pa ison. Hello, tatang. Hello. Manugang ko natataar lang yung sakit ikagudwa at digos. Dakis man ako na po. Hello. Initipon sa mo ta cellphone man. Ay, saan tatang? Mangmangag kayo. Ayan yaw. Diti barangay na mugtitan. Umay nakmansukunin baraw ka na taer. Uray talaang. Mabaleng. Uwan. Di ka madanagan. Paborito ka, manugang. Kayat ka. Mamati ka mo't timbaga ka paborito ka. Uwan mo't. Katuga nga kakatarak yan. Kaya lakat. Umay nagkaroon sukunan na. Sa kayam tayo motorsiklom tagdiretso kandiday.
Zigzag Road Sari-Sari Store. Dito'y barangay na Mugtitan, eh? Oo, tatang, itamat laeng. Sos, nagpalamlam yung man kan katugang akon. Pinanawan da kayo dagiti inuman yon, Chairman Gusti. Dakdak kayo, dito isangot istor ko. Oray tada ka pa'y matakasangog cherry pie. Ala, sana cherry pie tinagan ko, Chairman. Kan sanak amakisango kada kayo nga agtagan. Ala ka din na. Kabayatan nga orayag ni kagawad duming amang sokon kanya. Agtugaw ka lang maditatag sarasarita ta. Amangan no daw may gumatang. Alagla dagitoy naginuman, dagijay nakaar-ariwawa akadwam ditoy itay. Daipan pwede paginawan. Mabirlang matiya ka na ya. Alaman laangan. Gusto. Awan sa tiya kakadkadom dita balay mo ading chiripay. Awan na talaga Kamay samat kadagiti kaunaan apinis ti COVID day di matchas ang kiter alakay kon. Matchas ang kitaray. Wan, Chairman. Kanayon nga agang angkit day di lakay ko nga agnagan iti matchas. Iso sinil po akong tinagan na iti angkiter. Niyan. Imbag man no awan alyana. Ay, awan? Kakaitak to pa dya garapon na. Garapon na? Anyat linaw dya garapon dabay ako na maggarapon na. Napuuran ti bangkay day di lakay ko. Ta COVID victim kat nga rod. Yay. Ultimo pa'y tilangana anatay kat. Diyak pa'y ma-imagine. Takasano? Saan ko anak kita manipod may dain nala? Kasta. Aya. Iso jaylatan litrato miya nagkasaran Ti kakaidak. Karaman dya garapon ti dapuna. Ay, magman di nakaalyan. Kasano nga alyan na kat kakaidak lang arudan? Tungtung palak matibilin na sakbay anak kubid. Nagkasatin nila kay mo tao rin na tayo anak COVID kat kasla si bibiyag pa lang iti panagreklam. Tadi mo gaya makabalan na sukatan. Maganon tulat taday tamat, Chairman. Ada na ikadang nga panawan? Wan mat. Kalaplap sa takpay laang. Ay. Nagkasatin tiyag balin nakasukat day di matchas. Cherify. Siyak lakum. Ay. Ay, dinito, ito manugang ko kagawa day dan. Salipag niya. Ala, napalospak kayo matan, Chairman. Tulungan kayo at doktor. Kumpot kayo kanya ko. Natabsan di patong ikaw. Ay. Tatang. Ano tuwa lang? Ala, naimbagtatakan kagawad. Natumba to'y tugaw. Iso napalospak. Nabartakan ni Chairman. Hindi makamukan katugang ka di. Thank you, my cherry pie. Siya, yeah. Tugaw kayong
dito sofa, tatang. Fly to the moon and let me be. Ay, unay daytan, gusteng. Di mo man amo tilubong maon na ulaw ka man. Amok mo da, sweetie pie. I love you. Anya, asino sweetie pie ti Ay, sa ito sweetie pie na nanang. Sang kadagulit na kayo, kabayatan tinainayat at panagpataray ko. di nakmamot ulaawan dumay. Nagkatuganganan yun. Aday ta. Nakaturogan ni tatang dito sa sofa, nana. May among, maturog ditan. Kasaritak tulangan, ninton biga. Sige, baka mo kayong araw din, nana. Wen, agawid ka, antanay. Awag nga awag ni Rosa kanya kitayan, tadi nakakanumot makontak. Saan ko ang masungbatan at patpataraya kitayan iti motorsiklo? Sa may isa. Agsalsalo ngay mat ni tatang nakalubon iti di ko da. Ala, ure kat imbaga kun ko ana dayta. Agawid ka, antanay. Mairamraman kayon kin ni Rosa, mapuy-puy atan. Anyamatan ni tatang. Anya nga tati malala na iti kanayon apa naging inom na iti arak. Pan nakikadwa ka nung arod. Wen awan samot kadwa na ako na may sinukon mo. Nasdawak nga rod. Diyay mo't latindera iji istor na ginuman na tinakita ang mga alalay kan kwa na. Idi nakadano nak iti imbaga ng ayan na. Alalayan na ni tatang? Wain. Idi kwan. Natumban dyan nagtugawan ni tatang. Iso analuspak iti daga. Ala, Asyanak kan tatang iti nakita kalangana. Imbaga no saan anasakit ti bagbagi na ang mabigatan. anya nga tama ti pampanunutan ni nanang. Awan samot ti reklamo na. Amok pa yan. Kasla saan namot nga apaan ni tatang gapo iti bisyo na. Ay, day tangar tinapaliw ko, Dom. Saanan akas iti sigod ni nanang. Maanusan nan samot tanti kinamamartak ni tatang. Saanan akas ide nga awan lakat agpasugnod kat agkamang dito'y balay. Wen, nagbalbaliwan ni nanang. Siguro, napanunot na alakay kan bakit dan. Katrebeng na lang agin nanos dan. Mabalin akas ta. Ay, kasaoktuman kit din ni nanang. Kitain may no kasano ang mabagbagaan mi ni tatang. Sa anak nga ubay nga bagbagan niya. Mukmat tararamidag ka. Ala, no ti kunam kat husto ter aramidam lakay, awan mabalin ko. Sige lata. Una. Muk tararamidag kunak manan. Wan ang mga maipasubo ka ito ay di yung mapupuutan tatang. Anya ko matibak kay pasubwag mo. Eh, kwa nga men. Anya ko Naguri ka man, Rosa? Anya timbag bagay asawa mo ka? Ha? Ang mga no, dila kumpormin timbag baganakin ka. So nga, imay ka akong di bagbaga kanya. Awan timbaga ni Duming akontra kada kayo, tatang. No dikat siya ka mismo didisnudo nga imay ditoy. Madanaganak namin kada kayon. Awan pagdanagan nyo kanya. Tamog dar aramedek kunak manain. Anya ngay, kumpadre Gustilo. Kumusta kayo dito'y baranggayo? Ako mayor mayat med. Damag ko, akanayon dito'y jay agam ambisyon amang sukat kanyak. Kita ang basit. Ang mga no, malabsan nyo mati makikadwa. Ay, isan met mayor. Nasken amalpas dagiti narugyan tayo a proyekto. Asaan ama isambot, amalpas, aginggat aggibos ti termino kas agdama a mayor. Sayang dagijay asaan ama ituloy no sa anak ama ilayon. Naman nyo, mayor. Ay, nasubok na kayo mo dagiti taon. May layon kayo. Nasaya at laeng no kasta.
Nariga ti kampante launay. Agridam tayo. Ay, kwa. Taymat, kasinsin ko ang makitultulad kanyak dayta dimtang. Ha? Kasinsinyo ni Mr. Gampur? Wan, ulaw dayta amang bulbul lagaw kadagiti tao. Insan, amok nga ka dito'y nagbugsutan, iso asinurot ka. Apay, di mo ko na amang ulaw kamanan. Mas daaw lakid din ni Chairman Costeng. Kasinsin ko ni Mayora. Ikampanya tayo tapno mailayon. Sa anak mo't kat akandidato para mayor? Anya? Ngam ado tinaulaw kadagiti imbagbaga ka. Salba mi ayat. May saa ka na ulaw. Nalpas kayong tatang. Nagmadinday diyan ay tagtagayinap ko. Domi, mabali namin. Maisarsarak na dagiti no di dagsardang. Kasi na nagiti may sarsarak. Dagitay miyembro ti bagbagada Amarites Team A. Dagitay chismosa ken panaanawa ka barangayan. Aya. Apay, ayan da nga main. Adada man ni Gisango tistor ni Inasakka. Ag high blood sa man ni Inasakka. Bigat pa'y matlag. Anyat pagdudupungan da dyan nga. Nagmayat nga ron ti panagraranada. Ada nakabit-bit iti nakasilupin at talong nga itlog apamigatan da siguro. Adamat nakaigpil iti may sa amami noodles. Adamat nakita kagimatang iti tuyo. Kanuan niya pa yan di da pa'y maulan nagawid. Ay na, agpapadadan, ana isabit. Lisensyada, ti gagatang da kampay iti, ti nila kumpurme. Wan nga ta. Sapay maipapan ka dagiti supporters, dagiti leading a kandidato ti Tupikuda. Aya. Kat tinakamamak. Ada ijay amang laplapayag tay binir nga sanda iti Marites. Anya? O sino mo na iti Amarites? Ni Mario Abulan-Bulanan. Sinilpuan da iti Tess jay nagan na. Apay mo't asinilpon da tinagan na. Mario Tess. Kasla Marites. Wan. Chismoso ka nung aminday jay. Sapay awan kanot sarag tingiwat na no agidanon ka dagiti mangag na nga istorya. Aya. Detalyado pa'y day jay no agistorya. Saan la aday ta? Manayunan, maksayan ti istorya na dom. Mangisarsarak nga ron Sigurado At danto pa kaisarsarakan na no awan ton ti makapasensya ken kuana iti kinabulan-bulanan na. Uy, may sarsarak na di bulan-bulanan, no di aglimbong ti utak na. Imbag, tanauray kayo mutlang, Apo Chairman. Nay, apay Mariaw, kaslad da good news mo. Depende nung good news, iti panagdangagyaw. Ti isang bay ko anyos, dito'y nadayaw ng opisina yo, Apo Chairman. Utak da ito. Ang mga no, di kay mamati ti bagak, Apo Chairman. Agkimot-kimot ngamin day ta sobilyaw. Salbag da ito yan. Ibagampain, wanya da ita. Kastoy nay. Ipuon ko nga irogi, Chairman. Oray imurdong mo ng irogay, mabalin.
ni Chairman Mike. Mabalin aya ti kasta. Kasta nay. Nay, mati namagaan sa amatan ti karabakob ka. Dan sa kapiyo dito ay anya. Makikapi ako man pay, Chairman. Mabalay. Nagsalbagin day ta bulan-bulanin. Kalpasan na nagkapi, inyilad na di ta balkon ti barangay. Nayaw awanan tayong bagbaga na good news. Nini. Ngayit katkatawaan da kita grupo alumabas. Dagitay man na nao. Apay, anyat kakatawaan yaw. Ay, bagman, Chairman. Naglanding mata ni Marites di tabalkon ti barangay hall. Amin la makit-kita yaw. Bayan nyo kadilat tama nga ginana. Agam nagalas akitaan. Nagbalinkit dahil na landingan ti bulan-bulanan di tabalkon ti barangay hall. Ay, abangan do ba akarag kayo ti dayta, Chairman? Bad na daw dayta bulan-bulanan. Ay, papanawin nyo dito, Chairman. Iramraman na kayo dayta iti saan na nasayaan. No awan marami dyo ti biyagyaw. Saan atila dildilaw nyo? No sa dino ti papanan nyo. Mapangkayon. Ay, mapansami pa, Chairman. Darasin nyo ti masibat. Salbag kayo. Nay, Mario. Kung di karayad ka mo iti arabaan ti barangay hall. Kababain mat, kagawan. Nakinanaak dito akasla balay ka. Iso nga, agtrabaho ko mata. Anyat ko na ni Chairman na ya. Awan, kagawad. Di nakmat ibabaon nga dalos dito. Disno ak. Barang laang numakita nak anagagat katandanan nak. Nakasta, agin gagagat ka lang. Saan mat Sige nga Mario. Ituloy mo ti aggagat. Agdalos ka diti arubayan ti barangay hall. Hey, wan kagawad. Kasla saan mo bulan-bulanin? Sumsumro ra siguro. Nakita ti kinagagat ni Mario. Ibagbagada a bulan-bulanan ne. Naglimpyon sa mait. Adala sumsumurokin ko na, Chairman. Kasta tinapaliiw ko. Awan. Adala pa karon na. Bulan-bulanan nga raw. Di sobro no kaabos ti bulan. Kasta ni Mario. Ang birbir nga sandamot na iti Mariotes. Mariotes? Wen. Mario, anya ti latest. Kung nagitay si Titi. Anya man dita sisitin? Nagitay certified chismosa in town. Anya. Chismosa certified. Ay. Nagitay identified aman na naaw. Awin. Nakita ko nday di agrupa. Limabas da diti barangay hall idi Kalman. Natangad da ni Mario ang nakauldag di tabalkon kat kinatkatawaan da. Kasta? Ketika luksaw ko, impuk kaw dakit din nga amangan numaakara na kiti kinaman na nauday di abulan-bulanin. Nagtripan da kay nga road, gapu ijay ibagbagada ang Mariotes. Sana na saya ter aramay din dagi jay. Yak magustuhan di kanayaw na panagkukuyog da. Anya nga road, taramidin niya. Anya ayat di kasasaad ti pamilya dagi jay. Noon imang, karpintero ti asawa na. 5 nagiti na adi-adi nga anak da. Awara la kano iti ararubayan nagiti karuba da. Kat nitisay. Ada kano ijay Saudi ijay lakay na. Talumot ti anak da apasig alalaki.
nga addadala ka naman iti arabayan nga katapukan. Anyan. Kat nimot manang ulang nga Bisaya, Oh. retirado nila kayo na asigod nga empleyado iti munisipyo. Medyo napintas mat nga ro, ti kasasaad da iti biyag. Wan, pensyonado ni Mang Kanor. Kat ni manang ulang kano ti adda nga gasgastos. No dahi tayo adda iti sangot ti sistor. Tapos siyempre, kung digatang damot iti meriendada, apambarandan ti agistambay. Anyan gayam ti kasta nga aramid da. Kasta timbagan ni Rosa kanya, kiti na minsan na napagsaritaan mi ti may papan ka nagijay. Nembag kini ulang Tawanan ti babaybay ang anak na kasta nga gistambay ladit ta. Dagijay nga kakadwa na. Oh. Ay nga raw, saan tayo matamay baga asungsong ni manang ulang? Tadamot buko da panunot da imang kantisay. Agpapada da. Sakit da nga tan di kasyay. Anya nga ta tinasaya at nga ramidan. Tapno saan da amang isarsarak. Ipanunutan tayo Chairman. Naimbag nga orasyo, Chairman. Kastamot king ka, kabsat kanor. Itamang pa yan nakaumay ka dito barangay hall. Wen, anda man la umay ko yuman kada kayo. Ada problema? Saan matkit day nga iso tinadagsa na problema? Awan pa'y matibiyag anay sagmak. Nga mamangan nagtungpal to akas tano ko. Anya day taaya? Tagijay man babay nga agbabarkada apakay ramanan ni bakit ko. Wine. Dagiyaw awagan da ni Timarites. Wen, Chairman. Makit-kita kita alumablabas dito barangay hall. Ay, atiw da pa'y dagitay agtutubo nga istambay no kumaro da. Kaduan na arabiin no sumangsangpet ni ulang. Sa dinulat papapanandan. Amok ba yan? Balog dakit di Ay, daytan na. Kastan ti bagbagak ni ulang. Imbaga, tadi umingar. Ay, pagrikyaran minto na. Anya nga raw di pampanunutem nga ramidain. Dayta nga raw ti umay ko iumankin ka, Chairman. Aya. Makibarkada akmatayin. Ngam, ada nga tamayat na makibarkada kanyak, Chairman. Medyo naladaw ka nagawid Tadyak mo't mauray ni tatang agsubli di barangay hall. Napanan na nga men. Diyak arutam mo. Wala, kasano dayta? Di na imbaga ti papanan na, di pimano di barangay hall. Diyan mo kat napanlay di store. Namjak mo't nga rudan na oray ang nagsublay. Napanan na nga rudan. Hindi nalabusan nga alas 5. Inrikap ko niya barangay hall. Inawagam ko Lobat sa di cellphone na. Out of coverage mo't idinawagak. Ang mga nagawid matan. May hawagak man. Sige. Ang mga noday di balay da. Hello, Rosa. Nanang, ada ka din ni tatang dita balayo? Di pa isimbang pat. Apay aya? Ay, kwa. Kunang amin ni Dumeng, asaan na nga amo tinapanan ni tatang. Di na kanong amin na ura, nagsubli di barangay hall. Imawag matitay malam kat kunana nga dapapanandakan ni Kanor. Aya. Wow, nagkuyog dakan kakakanor. Basta gayam. Sige nga, Rod. Ada magayam ka duana. Madanagan nga min ni Dumeng. Anya, saan na nga tangayang bagakan ni Dumeng? Tipapanan na, idi pinanawan na di barangay hall. Saan ka no? Saan abalen, tada magayam kinakuyog na.
Dahil lang, nanang. Bye. Bye. Sa di nung agpaiso tinapananda gusting kan kakakanaw. Apay adi na mo timbaga kanyak. Apa? Hindi masang. Thank you, makalaw. Nakalamanak man iti na imas ama sidan. Napanon ti buksit ko iti inapoy kun bulalaw. Pao, gi masang. Unay daytan Mario. Kaslasan ka makaramraman iti naimas. Ay, talaga mo tasang. Apaw. Gi masang mo. Anya nga rin tisid-sidami di balayaw si ka. Kwa, awan. Di na kamat ibat-batan iti sidaki si balay mi, Charman. So, saan ako nagawin doon na duma? Naglokon dagiti kabalay mo no kasta. Wenno. Apo. Saan ka siguro ngagtrabaho Itid kumat amin kiniinang ti paglakwak ka dagiti pinutak a plastic bottle kas kada botolya, Charman. Ay, nagloko mo dagiti kabalay mo no kasta. Sakit pa iti ulok, barukong ko na daduma. Apay ngagsakit ti ulo kan barukong mau. Muna, nagpanunutak iti adaw. Inton kwan, agsakitan ti ulok. Iso ano daduma, kun kunak iti bagik, ano makitak ni COVID, kat ibagak apatin na kaon. Niya. Maditi kasta nga ibagbaga, Mario. Kriminal kano ni COVID, taadon ti pinatay na. Mala, ibusem day talinaw ti pinggan mo, tagawid tayo. Ay, kwa. Sigurado nga awan ka nakijibalay me. Iso, iawid kun daw. Inak dumawat iti pagisuputak. Na. Sige, mapanaw! Ay, masyanak iti na tataw, Chairman. Pudno ang nakakaasay. Itala ang nakasarita kiti hostaw. Ison, tiagbali na barkada. Ay kat agbarkada ta apari ka daw. Padasik mamati makibarkada. Anya, nakibarkada ka kunam. Wayne, padasik man ti makibarkada bakit? Anya dayta, chairman ti barangay, makibarbarkada. Depende ti barkada mo da. Sino nga raw dagiti ka barkada? Napari ka nor ken Mario. Aniya? Unay amulagat maun. Dayjay bulan-bulanan. Iso ti ka barkada yaw ken kakakanaor. Nyakat Ay, sos. Nyat nakakatkatawa dito. Ay na, adya ka mo no, anya ti sawag gustaing. Kunak mo't dipindi ti barkada. Kin dipindi no anya mo't aramidan dagiti agbabarkada. Makamo ka. Ngamnay, ang mga no adon tuman ti agkunan, ang madadadaal mo't tentautik mo. Anya. Dumlawa ka. Anda ka man iti barangay hall, Mariaw. Wain kagawad, ngam sa anak agistambay ditaw. Pumanaw ka man lang around. Sa anak a pumanaw. Awan pa iti simuka ti street sweeper tayo dito barangay. Ison ti sumukat, Domeng. Kastaya. Mayata. Basta nagagat kalakit di, Mariaw. Si Gudak mat anagagayat kagawad. Ada ka ba, Chairman? Umay kami mamat dito'y barangay hall, Chairman. Ne. Nagarayaw, tres marites. Anya ti maipaaymi ka na kayaw. Uray, ibagayo at sismusa kami. Awan pailat inapapa may. Daamuan may ngagswildon to ni Mario dito'y barangay. Kaputa ikanyaw iti trabaho, Chairman. Agpaiso aya. Wine, isot subukat iginagikat ng street sweeper. Ay alaad na kami matan ang agtrabaho dito'y barangay hall, Chairman. Chairman. Agtrabaho kami matan dito. Itap no ada sweldo may.
Ay, ayan na tilampaso yun. Aglampaso akaw. Nini, anya ti. Pasok mo dagita kurtina, talaba amin kantisay. Inakmat nagkaray di ta kalsanan, German. Kasano itan, Chairman. Ay, bayam. Disnodo damot. San tayo a problema idan? Kasano ti sweldo na? Kasano nga? Matagtagainap kumagkan na gidi ibang bagada ang Martes.